Fionga. Ya, ba yeso pili ngalo ke unu al fono cabinet le ya so le tatu malanga. Ya o te fatalo fatu le pa ya maulunga la uto senga o le au fasalau sa tato felo ila son nafi ma il fa umai o tato talanoa na uta uai to felo il cabinet ele so ya on foi ele se tonu fai u I fanga malanga le mai Amerika ma al te titolo tassi le urinei na foi il fai un al cabinet o le Tuilaepa le fanga malanga le ana tulanga le malfia o le ua ia ilo tato la lolangi e maisia Amerika ana malanga nei le mai Amerika o le la ua o Tuilaepa le malanga se sitaimi luma koro keisi ele nei teimi on al matau ina pea ele ngai pe lunga o e ngase ele COVID-19 vai Amerika au I fo ila el malanga lea sa fufu e malanga mai fo mai se felele mai Europa Europa fo le fo I matawina le anga pe lunga o le COVID po tangata ngase fa mai pisi le o fenga mai tato le wa le manufiai le fa yunga e mai fa malulu o tulava ia elato afia me se foi ai ngai Samoa nei le tasu nei unga whaingata e le whaingofie ai me se uleva on tapena nai o tātou tangata e me se foi lato sa ngā le rue whaseila I runga wa ia mai le taumatea le nau o elato fia foi mai e me se foi ai ngolo o fatalitali mo to tali mai ya uno no tia la lu tamantava on le tulanga o tula mai teimile o le foi o talia le tulanga o le ngase lea fatali e tatou il vaso fo ma o to manatu il tapapeo o seisi manatu fafo mai esai in New Zealand le lava o ngatasia tato siaki lua ele ngata o siaki whangai tato masini il whalma siaki fo e whangai tato masini il whalesusue e o ngatasi le leia o tui na whai o le seila lava le tasi siaki atu na siaki mua to siaki foi ele se siama ai ko siaki foi o sui o ye sama o winga ia susu ia atangi tu tusa le ia fai unga ia mai tato musini ale foi la wa vatu I Wellington
e tusa le fo e ai o vai ngaia sau le o ai se siama o la voi fa li mai I Wellington e fa pena a le si voi la sia ki na fai tanga tale to tas sia ki atu o le mau a va ko I Wellington a la voi mau no venga e o ngata si le ya tato siaki ma siaki I Wellington le ala na wa tupu visiri ai sale me o tatu to e tapai fu ia New Zealand o le tali na o vatua nafi ina I mamalama lelei e tatu te mo mia lama seisi siaki ese ai a wale tulanga sa oala e le taula na whamamawina I whamamaunga lalangi o lea ua iai tangata ine ua maa ona o lea whelau toa I ata I e rua ua tatu maua malmafuanga na lea ua tuia I lolo toto le vato a whaonga lole le si awala lea ia matua maua moia le tūlanga whai. Le lau whia ngai le atua tino o ma le anganga whimemea I le taimine nei. Taimi tonua. A lea ua whamalumalu mai le tātou whainga malanga. E whaftai a fo I tualalo ia na mai tai fo I tuangai e lua. A la auli whapea fo ma le whaululunga o le vaenga lea o le tautua Samoa o wafu tama fo Dr. Afualo o lo whaftai ai o toi sui le lato nota wa le nota al vaenga lea ana whaasau le tolu e vai so tolu ai on mo kwa ke ai e le malosi o tafio finga nei al malo ale la o vai o toi sui ia ma o whaftai ai ua o tia il malmalama mo sulo tia il malmalama sa so tai nai vai asu tuana ia malmalo New Zealand sa uta o vo elesia o fa sallo pe me fai on fale le sa atu tatu va in New Zealand e me fai ai on fa no fo se na moni nai vai aso ina ia tatu matua mautina ia e peite ia e o menele e maustat ma le tulanga volna sa tau fatu toi ai se tatu fai unga ia ma wo mai al te metau e ros na fai se fai unga ma sa ta u a fual e fa per a fo e fengo fie mo meu tatu fenga fo ile fali wo a meni o fenga e mo il fenga fali wo e le faya on o komeki me uma vai fo ile malola to e so se tal sanga pe ono a fie la to ya al tulanga na ale mo mas tali mai o te malama ma fo ele tu o fai teke fo e New Zealand la to e mene o le malanga mai on tangata ngasi o la foi la e fa fainga tai ya New Zealand la to la una vai ai e ma le o le malofia le fai lo tato fai unga ale mafuanga na o fasalau ina tu e nafi
il fasalonga whalau I tele. E na ia mawhai o na maua lato I e whafo. I il fasalonga ma tau fia I nisi ngai o ingai whai. Awa manatua ara nafi o le solua lea e Amerika. O ia le songafua lea. A le solua lea tātou lono inga. A songafua, solua, solulu, stofia, suleike. Limaso. O le lava le taimi e toi whaienga la tō fōwha. Ke le aso ia o lo tutoe. O le tūlangala na le sa mafuai o na o whaaurua I tango film ta upu lea. Ia mai le tau mate o lau umana so tai mai ngai nei telefoni hoi aso ngai u. Le ase mea le langi le o iai. E awai o na toi whalongolongo mai. Po le ase whai unga la tau no iai le kapeneta. E mole fol fafitai le fono e kalesia, te fono, sui te fono, ma sui o e kalesia. Ia, na savali vali mai nei fo I tai au, ma tau wheilua ule manofono fofo I sa lato tua lalo. Ia, ma tau o tele il malo, ia, whautuanga fo I whao mai. Ia, maltou o lo tu il foe, o sa o tato tunu. Ia le I tu le taufi. O se tulanga fo I le whawhiwhia loto. O na tau mai a I le auli le so. O lai saua ma sau pea. Whatala noanga e whatatau I le whaongaina nei. E isi atu no o tui ua maua. Tau mai ai le tau. Tau mai ai. Pe e ama le tolu I to e ngā tui SS. Lea ua whaalia mai. E le au ngā. Le au ngā tele. Fo le moltong fitinga. Ai pau lea. Pau lona. E le ia iase I unga mo le mo le mwhailoa o na whaanga whalau e tele e atunu I whafo atu o atunu nei o la tō whaangai. Pei o se nganga le leifo le e le rope te ua o tia te sema. Ua ese le tūlanga o e laulangi. Ia ma toi mawhau wai. E le whanonga fo e u whatula I mai. E nai o tātou tangata. Le tutau o tātou te talo pēr. O le awa vai atu o ta otua tātou taurelei. Pei o le sila nā I tū. E vea ma whananga e a e la tōu. Mao fo I la tōu wharangolango. E le tūlanga le a whaawau le whamoe pe on ta oto ai e fuanga mo le whaingamlanga mai. I Samoa le umar whaiaso le tua. E pau le meo le tātou te talo pēr I le tua. Ia maua se talivave. Ia le nei fo I mawhatianga o lo whengai male atunu atoa. O se I tū tāwalana o se wha whananga loto. Ia mō tātou oma. Ia, le whamtalanga na pupu mō tau le au whaasala lau. Whaiai o na tali atu fōi. Lo tātou atunu e le ngate Samoa nei a whapena fōi whawhatu o Samoa. O le uta oto tātou taulelei. Ia tonu pe o Tuilaepa aso, ia ua ese a koa le se ata e tatia mai.
e le whawhau tu nei mataupu mo le anga i atu e lumna. Ia, o le whasi silanga na o leo o to e whasalau i natu ona le la i le tulu e tula talu ai e na mua whasalau tu ai e le te whono o le komiti ina ia vave o na luatu tala i whafo e o tātou ai ngā fo e sa whamoe moe e wherele mai i le valele le au to e tolo i tua mai ai tau e le marfia o le tau o le wherele mai ia o montongi le tātou malo e peta o le toe tau fia ia o tupe waru le toe whai o toe apape iai ia au ingai o le soifua te fuafua po whele me tau e le mwhaifoe o na whapeane a la whapewhea ia tupe ia waru e atai me tupu ai ia me whapena ai leo se tei momofol nei ua whenga i Samoa mani malati le whapea o le tū mawa e lea iai nei o le tātou misela lea na umatu nei e valu su tolu tangata na malili alfa mai lea ua mokua sini o ngā whewhewe e to te lo tātou e lea ase si ua ma oi ua maliu na altasi le tātou tangata lea e whaatalitali pēr pe whamaonea lona fia pe o le tū lea te avatua e whamawhanawhana i tātou atu o tātou te atu tu vale o le tūlanga na o whai o tuela o whamtala ia o mai te me fuseri e o whionga lea la ua manino e toi tolo sistemi tātou maranga mai Amerika whawheni se pase se o na mwhai o na tongi ai la tongi lea ngai e New Zealand wa i tātou maranga i e sau me New Zealand lea tango le masina po le fuafua e mwhai ia se o vo i teimi tātou te crossing ai ngā ia nā awa lau papa si maa ua mea ia na whaifoi leo se mawhawhau al teimi nei lea ngai uma i le tu lea Kata ua le tongi o malanga lea ua toi tolu po sisti whaina e tau wha malamalama mai pe fia se mai ngā tupe sa tongi lea ua loto atu na o le tau no o le mela na ngā whamal komiti ia e ne si sele Tau whionga o le tūlanga i vaccines, whai o aroma ua tolo i vaccine o whaunga e tutu i whakkolasi tana mai i a Samoa mangatam whaingai nei a maua tanto. o le mtapuna le te oto o ma na whai e whilo inga o le teimia te talai whalau e tele ia le melo se whaakle ke lea ma ka ko kui whaleo leo o wa e le tisi o ma ai pawale me tau le ngal ko kasi tanga tau le fe me le ponifong ma le le fe ponifong ai fa ka la lo le o vai na ko ko mai fai me le ko me nga ke wo mai a ko mau e se siamo al furu ko ke mai ma lo pot ja e si sili mo solo fica fisili I'm just wondering if you're wanting to have the group that's currently in quarantine remain there any longer than Friday because of until the blood test results come back from New Zealand. I'm sorry? Sure. The group that's currently in quarantine, would you like them to stay there until the results come back from New Zealand with the blood test? Se o tale atu inate
pe a mai ale eu no tale tuere lo sit. Yeah. So just so I understand, I'm so sorry, sir. The group on Friday, if their tests are negative on Friday, they'll be released from quarantine. You're not going to have them wait until the sailors' results come Well, back? that would say karimai la mo fio mo ta puna o mana fa lo lo e leusa ala mo to a mata mai ale supa so le asole na o wa ile fa i ua e positive corona winga e le la sorry le ta la tua say ta wanela goes back when they were tested positive they was had 14 days with them. o manu lot le fa lo sit. Yeah, it's just O tau mana tua lo fionga wa tātou tangata nei le ne fua malanga mai Amerika. Tātou tangata nu o le sa i tātou visa. Pira o ia tātou tamaiti seila. O ia se fitu lenga hui wha malo ina ia toi wha popona i nisi aso la tō visa no fua isi wha taliste neo mai e. ele e langa mai mta puna. A faya langa mai. Ia la pena fo e ona tang fiel tato tanga luenga vai faf.